Sawarunek, setu penons evez lavaret salut dehors en aiwaruni ariez komze domman gant an indianet. Emomp en Orzbro Peru e kreiz skoadeiar meur Amazonia e randvro Amazonas hag e provincia Condor Kanki. Nemomp ket va riblar ster Amazon avat me kentor var unan deus e at sterioù ar maragnon vez gret de zon. Tuzo da besketan eni a da vagal var niie, dreistol gant bigi bihan an vet peke. Gwez a bep seurt a vez kavet va ribleno ar ster hag ur bern loenet evel merien kalz brasor e gedare a gavon me breiz da skwer. Lies a strujus kenan eo an natur ar vroman, setu perag e vez gret skeven ar bed de skoadeiar Amazonia. Karben ar provincia eo Santa Maria de Nieva, un devez en da ranker toulag an ur hartan evit mont beteg ar ger dosta l'ermement an hospital braz hag ar skolveur. Ouspen 3000 den a zo veva en Nieva en daoudu deus ar ster e bar stie savet gant koat. Ur skolaj hag ul lise a zo e kerie deus ar provincia a bez et ar skolidi da studia an. Pegoer eve vlot kaer deus an dud var ar mez e barz kumuniechou bihan. Ur bernaneo a zo e Condor Kanki toz deus ar sterioù drestol. Pesketerien a labourerien do ar zo eus an dud ave ver rand vroman. Bananes, kakao, yucca, pe c'hoaz ananas a vez gounezet ganto en o farkeier. Er reportajement just a walar e kinigin dior dijolei buez ur famil e barz ur gumuniez an vet Alto Paracusa, nepel deus Nieva. Hag a ben fin an abaden ezim da vageal var sterioù ar vro gant ur peke. Allez, kemerom dus tu pen an en var zu Alto Paracusa. Oui. Abre des avant neol e Alto Paracusa, var dro c'hwer ur beure, met abretor c'hoaz e viskutaet do gwele gant an dud a ro klevet kan ar c'hiliok. Tro pider a rantar e ranker sevel evit gwele d'ar gervion didrous c'hoaz. Diouz ar mintin ez ar baotret d'ar parkeier, e ket majo mar maouezet d'er ger evit neta danti ober var dro ar vugale a rai bouet da loenet. Un nebet penouier ou vidi a c'hokindez. Pouya mochika, pouya ke ipa, avante miate hai. Chichuchika, shishik masang, amayate. Emon petit Santiago, e il mer Alto Paracusa hag evreg Marcella. Nao bugel o deus, pe var zo er ger hag en o zouez unan bihan tout, e deo a real da studia pel deus er gumuniez. Ran Santiago da gas a c'hanom da veladenti ur chakra pe ur park l'ar marrounez kakao, gant e c'herioù ne war ket mat kastianek a nean et isplek deom ne kedez gwerza ar produioù. Este se siembra para consumo de nosotros. A veces unos montitos se vende, pero que no hay comprador, no hay entrada acá en esta zona, no hay entrada, o sea, no hay compradores lo que compran, ¿no? Hay carretera, pero que la carretera está pésimo y no está firmado bien, por eso no entran en los carros y por eso no nos compran nuestro producto. Nuestro producto es ecológico, ¿no? Natural. Nosotros comemos, consumimos sin química, nada. Esta chacra está sin química, o sea, normal, natural. Dalc'hmat e vez koz eus arc'hant gant Santiago, goureon en eus ket kalz. Gant e famil n'al ket prenat traoù ha ne vezont ket produit d'er vro. Ne evont ket lias, ne zrebont ket kalz a fouez ket nebeut. Pet a za gant to neue. Yucca. Y a veces con pescado. Carne, sí, pollo, huevo.
Y mucho plátano también. Sí, plátano, yuca. Pues hay arroz con él. Sí. Ano Yamayano, Yamayano. Goudelein ez a Marcela da Chico Rigoaz chakra. A vechou elaborant pel de zanti. Sí, cansada, pero ¿qué voy a hacer, tía? Porque hay que cuidar a los niños también. También cuida, a lavar ropa. Sí. ¿Piensas que es más trabajo que hacen ustedes que los hombres? Sí, hombres también, mujer también, igual. Igual. No patutuaje, allá tu takawa, hakamayana. Anno la labour gumuniez hag a riaouank zo ken, fard a reon a listri pe gwellri a reon an diliad ster, neus ket dour red en alto parakosa. Mon ar vugale d'ar skol memestra, eno et eskont Castillanek rak neveske komzet nemet awaroni ganto erger. Mechet Santiago, a Marcella, ne wezon ket Castillanek c'hoa, setu perak non eus ket gelet atersi aneo. Prant o deus bet memestra da gana ur zonen en gounel. Papi ongo nanganagi, tata hetabe. Papi ongo nanganagi, tata hetabe. Zur a walac'h ez a yo Rosalie Mariella a Luz Maria da studia pel deus ar gumuniez, evel o deus gret o c'hoarezet. Ogen ne ket ken sur et istroin dobro. Peseur tamzer da zon neue evit gumuniez alto parakosa. Y queremos tener algo, queremos nuestros hijos también que aprendan. Nuestros hijos no queden así como nuestros hijos, nuestros antepasados, los que no tenían educación. Ahora nosotros estamos civilizando y nosotros y nuestras hijas y nuestros hijos están estudiando afuera. Y a ver, algunos están estudiando en países extranjeros. Entonces nosotros también queremos organizar y por eso estamos haciendo un turismo. Tenemos un agua termal, ¿no? Así como usted te ha ido a ver. Eso queremos hacer un centro turístico. Ya nosotros también ya de acá, cuando entran los turistas, entonces nosotros vendemos nuestros productos, ya vendemos algo y con ese dinerito nosotros queremos ayudar a nuestros hijos ya para que ellos sean más profesionales. Prometet den doa gouarnamant a randvro e vefe kempene d'an en, men neus ket begret nitra. En ur stad truezek emo a riboul hag a gaz beteg ar sterie hag ouspenzen neus lerrebet evit digemer ar velanenerien er gumuniez. Pegemen a douristet, a vo konton da doula kemen a hen, evit mont da neuial en dour tom, Santiago a fel deon gounid a c'hant, men neus ket c'hant e vefe cheñchet de vue. Andra e vo diez, ma te mare adou a estranjourien en e gumuniez ken brao. Evit echui gant an abaden em eus dibabet testi evidor bagéal war ur ster hag an momon war ar Rio Santiago unan deuzat sterio ar Maragnon hag an momon war ur peke ur vag bihan. Melardeur neket evel ma befem war ar ganol etre naonet a Brest pegurez a bu an an dour hag ar vag a neket gwal stable, setu red be a vareve, setu kini garandeur dijolei neue a Rio Z. Tu evel o peus goulet on eus gret un dro brau par Rio Santiago hag andre a drugarez da Renado hag a zo guarda parke amant vit ar ser Nantes. ¿Qué es un peque? ¿Por qué se llama peque un peque? Ya. Bueno, peque es un motor que cumple 4 tiempos. Se llama peque porque, bueno, el mismo nombre los fabricantes han puesto peque, o como también el mismo sonido que se nota, ¿no? Al funcionar, suena algo, sí, pero
Creo que algo por eso está puesto el nombre Peche Peche. A Pijarador Bagueal va a Río Santiago. ¿A usted le gusta navegar acá en el río? Exactamente, nosotros, bueno, el único de vía de tránsito es el río Santiago, porque no tenemos otro acceso para poder trasladarnos. Nosotros navegamos con pechepeches, motor fuera de borda, chalupa, así. Muchas gracias, Trugaresdor. ¿Se cuachat? De igual manera. Okay. Muchas gracias. Gracias.